vi znate da ja pratim dešavanja oko crkve i ne kao ostali, da ja tu nešto, da sam neki čovjek koji slijepo vjeruje. Ja samo primjećujem da ima mnogo negativnih pojava oko svih vjerskih objekata. Ali nije moje da zavirujem u tuđe dvorište, eto tako da kažem. Sjećate se da je prije pola godine nestala neka ikona sa Svete Gore. Sjećate se posle toga da je jednom košarkašu nestao novčanik na Svetoj Gori. Ko prati moj kanal, sjeća se. Sada naiđem na jednom portalu kako su Sloba Radanović i njegov kum ostali bez para zbog lažnog monaha. A taj njegov kum se zove, ne znam, Leka neki. Njima se predstavio čovjek kao monah, oni su mu, kako oni kažu, dali značajnu sumu novca i kad im je on ispričao da ih prati na društvenim mrežama, njima to bilo sumnjivo otkud monahu društvene mreže i provjerili i neki drugi monah im rekao da je to lažni rumunski monah. I oni su zaprepašteni da na ovako svetom mjestu ima takvih pojava koje nisu tako česte. Koliko sam ovo do sad nabrojio. I zamislite šta sve ne znam. Ali tako je svuda, ljudi jednostavno. Sjećate se one moje dosjetke, kada vam neko kaže neki vjerski pozdrav, da se odmah uhvatite za novčanik. Jer i provjerite da li je sve unutra. Tako vam to ide danas. Nije mi jasno što ovog Slobu i ovo da je prevaren na Svetoj Gori stavljaju u rubriku zadruga. A da, on je bio u zadrugi. Jel vjerujete li Slobi da je ovo se njemu desilo? Pošto sam naučio da me od zadrugara ništa ne može iznenaditi. Nema veze, zadržat ću to za sebe. A vi ne napišite šta vi mislite. Jer ljudi kada ovako nešto vjersko pominju, namjerno, ciljano to rade da bi u ljudima izazvalo neka osjećanja i to. Kao što je Anđela u Zadru 6 ispričala da ima prijateljicu koja je popadlje. Jel neko nekad vidio tu popadlje?